Wow. Joyo Wow. panon pangelodan Wow. jentik haling Wow. pangaling hitam Wow. pangaruh Aturan kanggo ka grup Melinda cenah aya. budak gembangan Siap, mangga ka payu sarana. Wow. budak gembangan Bom. gembangan Wow. gara-gara Pak Haji Uban Cibatu anu bagus Aya. Aya. Bom. aturan kapayuna deui Pak Wakil Arifina Jaya Mukti anu bade hajat Aya. Mun apa nagana sok ngacung. Apanayanto Jaya Mukti Ngacung. Pak Ono ngacung. Asai Bujang Liara Simpur anu bagus Aya. Bapak Wakil Rasdi. aturan Pak Wakil Rasdi barana siang Aya. boleh kampas barana siang anu bagus Pateng teler mah bujang liar. budak Adut rarat reret ular iler kuel Harijang apa napia aya kene pop jauh dibentur ku sahur anggang digentra ku cinta gentra ku cinta beraketak gara-gara abontot cilangkara aturan wakil ami anak kumis beracun barana siang jang jing mama omas anu bagus cinta teh tayang mama omas buah kawung abaun kabayun mau perketek can kuplak aplek mah cacing coplok kuplak aplek. Saya punya peribahasa Apaan tuh? Melayu tinggi jauh di mata dekat di hati Nah, lupa kepak itu pemenang kuplak aplek pelak jago apa yang tongan gara-gara Pak Wakil Arifina Jaya Mukti daya aya asai bujang liara simpura daya abaun bujang liar mah aud bujang Ya, ya. liara simpura tak gitu ngalut garang hayang ayo di darat pacep gerapahan ih amara gona milenium di Pok Serang mantep Abanara Putra Pandu Dewanata pemangku kajang si kumis terus seger sonong di kumis layacun Rasa ibu jang liar simpur Kabayu Mas dari bagus Sama Omas
Ujang angin Mama Olah Ona menjang di papan Aadek Aawut Teler. ujang liar simpul Aawut Bujang liar Pak Haji Uban Sesepuh Bibatu Haji Uban Sesepup Bibatu Haji Uban Sesepuh Bibatu Sekarang selatan Adu bangsa ditanjamkan ke adina Haji Uban Cibatu dari Anuman Orang ayam gantina Jang ujang angin Pak Ono Munjang di papang Aleno Asai Aleno Aleno Bojang Jang ujang Aleno angin Jaya Bukti di papang Amatur Baja Baranang Siap Jaya Bukti Siu lain jeruk Bapak Ono Teh Melinda Bapak Arifina Jaya Mukti Sukamahi Aturan apa yundai Teh Melinda Grup apa yuk Bela di adu bangsa ditanjamkan ke adina Lila bagi bosan Asai anu ngesayang Mamah Nyai apa yuk mulung ujang papangke gobong anjing gede Asai dari sayang Ucang-ucang angin mulung ujang di papangke di gobong ku anjing gede hari gobong Pak Haji Uban Pak Wakil Arifin dari Negara Sepe Baranang Siang Jaya Mukti Uban Bibatu Pak Wakil Ipin Apa Nayanto la Ucang ujang Asai Bojang liar Sipur Asai Bojang liar Sipur Ucang-ucang Mama Oman Buah Awung di papang Sipur Pak Mama Wakil Oman Arifin dari Buah Awung Turang Kapayu Kang Laris Pak Nyai Teh Melinda Pak Wakil Arifin Direktur Sepe Baranang Siang Jaya Mukti Apa Nayanto Aun Bojang liar Sipur Aun Bojang liar Sipur Cita suka bunga Aadek Teler Atos laksa Aadek Teler Sipur Bojang liar Sabatang Aadek Teler Haji Uban Cibatu Lasana Yun Aadek Cita-cita diangga Pak Haji Uban Cibatu Pak Haji Uban Cibatu Kenyol Mama Nyai Pak Wakil Arifin adai Melinda Aturan apa yun adai Tapi minta di mapur Pak Wakil Arifin Jaya Mukti Direktur Baranang Siang Anu Baga Wow Pak Wakil Arifin adai Aturan apa yun adai Pak Wakil Arifin Direktur Baranang Siang Jaya Mukti Ada mana Lalu kita katejang Pak Wakil Arifin jadi pengantin anyar Saka penghati sop janglang Pak Wakil Arifin Jaya Mukti Bayar lagu Kalura Saudi Geran Pak Wakil Arifin Jaya Kalura Saudi Apa Nayanto Jaya Mukti ada baga Saunen Jaya Kalura Sarta Saunen Jaya Soka Bukti Nyeri teing La beri hati Bapak Ono Milenium Bapak Ono Milenium Duta Serang Bunyol Bapak Ono Milenium Duta Serang Bakeling Udin Yusuf Pak Haji Uban Guru Nyung ke Subung Bang Haji Vijay Uban Cibatu Hoho Haji Uban Anu mana Tetet wow Batina seding
Baju Wakil dari Arifin Jaya Mukti Aduh Wakil Arifin tegang tete Om nyeri Wah benar di ubaran pada di jerik sinte nang koneng dua kapayu nang orang anak-anak batik bodan anak-anak batik bodan anak Penggeras serahkan Salak pilih sekalian Asa ibu jang liar simpur dan raga Mama Omas aduh Haji Uban di Batu Wakil Arifin Jaya Mukti deui Haji Uban di Batu lu simpati Haji Uban di Batu Bang Laris kebayang Pakai Arifin Direktur Sepek Kiringan duduk saking kasih Pakai Arifin Direktur Kang si sayang sampean Pawakilin gawe sungguh mabuk kepayang Daya Arifin Direktur gampang Sepek Pawakil Arifin saya mau lele tanah sejarah Mama Linda saling ngebut sayang karo Pakai Arifin Pawakil Arifin Jaya Mukti Sepek Barang siang Om Ibarat dewa Teng ala katung 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 Ala katung Ibarat sampean dewa asmarang Asae bujang liar Siradur gawe delang ngareng kabeh kok uji kabeh ngagumi pan kesampean Bayu Sonena Jaya Wakil Bayu Sonen Jaya Jaya Mukti Haji Wakil Dadan Arifin Sonen Jaya Jaya Mukti Bade Hajat Asa ide bage Wakil Arifin Jaya Mukti anu bade asa hajat ibu jang liar sim hehe le atek teler bujang liar kebayang duduk kena gantengin Pawakil Bayu kiriman duduk saking kasepek Pawakil Bayu Sonen Jaya atek teler kasih sayang bujang liar sampean agejo timbang wisut mabuk kepayang Jaya orang gampang nemoni Paji darat kena Sonen Jaya zaman kiai tenang sejarah Daud bujang liar Aun bujang liar Bayu Sonen Asyukur Jaya anu mana ibarat dewa sampean dewa asmara bagus ning rupa ora sok gawe nek larang ibarat dewa Mama Omas di buah kawin Mama Omas di buah kawin Wakil Bayu deui iya Mama Omas di buah kawin Mama Omas di buah kawin kabeh ngagumi pat kesampean Paji darat ke Sonen Jaya anu mana Mama Linda ya Mandiri Jaya tetap oke. Di sini aku menghibur kamu, menyanyi dan bergoyang bersamamu. Di sini aku menghibur kamu, bergembira dan bahagia selalu. Di sini aku menghibur kamu, menyanyi dan bergoyang bersamamu. Di sini aku menghibur kamu, bergembira dan bahagia selalu. Turan baju obat ke batu
kang ajang salira salamin wal rek sirna wal rek pakoda amis na cinta lamun kaboda tuh pahit rasana tunggang yang cinta rasa cinta memang amis rasana lamun kurang pada mika cinta rasa cinta memang pahit kacida lamun kurang pada hiang cinta rendah nuka sorang bekas awang-awang makja pasti rasa salah lamun